Okay guys, another day. We're just going to another village time. We're going to Windermere, which is still a part of Lake District here in England. Today we're going to Windermere because we're just picking up something there. And as we go there, I'll be showing you the view, what the village looks like. And yeah, that's it for the video. Nothing else. So hopefully you guys enjoy the video. So see you then. Ako'y ga-vlog ron kay gawang anak kaya isuka dagat koy sa kalakihan sukaon gamay bada na lake na ni apit na din sa Windermere. Toy naglayag padong slite to sila mauli sunok kuno na sila padong Bimingaw ni slite. Okay guys, gawas sa ta. Check out sa tas kuan view. Unay bay dire. Ga kuan ga kog barko. Dalayag. Hayahayag ga puyo niyo, bay. So manay Lake Windermere. Dako ni. Part manang this is the reason why Lake District may tawag na kay daghan may lake. Usa ni sa mga lake na naning dapita. So yeah, so time to go back to the car. Let's continue on. Dagang mga baroko sila padong na ni sa Windermere. Doon lami kayo Bonis and Windermere. Hotel mo ni siya. Hotel ni. Hotel Leisure Hotel. So, mga lansa. May speedboat baligya. For sale guys. Loy, mo na itong sakyan ulit at sunok sa lite. Mo na itong sakyan. Kuan ang Kato na paliton to kay lami to. kata. Kato itong sakyan. Loy, kato to ah. Kato itong sakyan. Kay nga bre ng mga restaurant din Manay bonus on Windermere guys. Makitaan pag lake diri. Daghan patutino no. Kuan pa ni guys, Windermere Lake pa ni. O ni katong nakitaan ganiya katong ipakita. Ana pwede nagabangan. Pwede ba di abanganan? Oo no, naman di ano. Nice one na, swan. Nice one guys. Ay, padulta. I-protektahan nila ng mga swan diri. Precious na nila diri. Huwag na yung mga taga ni silang mga tiil. Adlock ba ni? Loy, Lalapad. kere atong sakyan Clay, kere padong sunok kere. Atong sakyan. Galuhag. Galuhag. Ano ni Clay mga 25 minutes sa tele ni sunok ano o di pinakataasan 30 minutos. Sunok. Kaya lami Clay mamasulta. Manay sakyan. Pwede tani magtagay tanig ko na suktong ani na higda-higda. Ane. Ay, mga lingkurana no? Biyaway. Ane si Don Erwin ato si Tikloy. Ako ga-drive ato bibir likod. O si Manoy daghan karga. Sa kapamilyahan karga ane nguli tag sunok. Kana lami na. Kuyaw ni. Sa bato kana kadako-dako man na kusina na CR kompleto na. Mga swan guys. Balik sa ta. Hopefully na-enjoy mo to.
Napadayad to oh. Dagay mga turista po dire. Oh, may ice creaman dire oh. Mao ni sentro sa Windermere. Kini napita. Mga karaan nga ani building. Butik-butik matindahan mahal diri paliton. Okay guys, I'm gonna end the video there now. I know the video was quite quick, but I just wanted to show you another part of the Lake District, which is the place where we live in, the region, and also to show you what we have been doing lately. If you're new here, please do subscribe to the channel. I will really appreciate it. And if you have liked the content in the video, please consider liking the video. So see you guys later. Bye!